December nikul ninga Christmas puai aluan chia kum thong ni leng a khan Caesar siang prasang Caesar Augustus chu rampumpi milu relding in David Shinsor asimi pau nan chuanak volai hun chiau a chajin nan pek di lai tia nol achua Joseph zong hi David Shinsor asi a thit mi Mary he Galilee ram Nazareth in Judah ram Bethlehem khua an rakal Bethlehem khua I an cham liau a Mary chu ani thla atling I fapate arakshin anni chu khwal ria nak hun an tin lo cha a bo te kha puan in an zual I chorol ai nak kuang chung a an thlim chu khua I tu khal na chu lei kuang a an tu chu zan tim a an khal na pathian van chung mi chu an pong a arak lang I ni hen a David kho chung a boipa khri ti mi kham tu chu nan cha a chuak chang puan in an zual lai I chorol ai nak kuang chung a an thlim mi ngak chia bo te chu nan cha a hmel chut nak aselai tia arak chim na chu van chung mi he mun khat in van mi na chu chi khat te a an lang I van siang pasang zungzal hu ham angai mi pa pathian chu thang that se kau se volai chung I lung thin tha angai mi chung a dai nak kau se tia pathian thang that thla an sa tukhal na zong ni Bethlehem khu a rian rang te in an vakal tek a chorol ai nak kuang chung a an thlim mi bo te kha an mu I an biak chun hu a an mu an ton mi thilvial te kha khozaki pa an chim chol to khal na chim mi bia athai mi pau ni an khoro a hardi Mary zong ni chu thil sining vial te chu a chin ken di chun hu a to khal na zong an mu an thai mi konglam vial te ruang a pathian kha khoro har in an thang that I an kir than Christmas puai tuan betoi Christmas puai a thok nak tuan bia he pe tla in zai cha da December nikul ninga hi Christmas puai kan tua ti mi kong chim kadu kan Bible ni hi ni thengte a hin Jesu Khri a chuak ti mi hi fiangte in a chim nak a umlo edi zani somli kum thum kum tiang a hin Jesu Khri chua ni puai asilo a Christmas puai hi arak umri lo chuliau chan chung a chun bu pi biak nak a Jesu tem in nak le a tho than nak long hi abiak in an rakchia edi zani somli kum thum kum a phak tek long a Italy ram rom khua a amasabi Christmas puai kha kum fatin April ni hlai thum in May ni kul ni kwa karlak ni khat khat a khan an rak tua ton edi zathum som thum kum rok kum thok in Christmas puai kha lung hlai ngai in rom khua an rak tua I edi zathum som nga kum thum kum long a Pop Liberius ni December ni kul ni nga hi Christmas ni a tua peng ding in fetar in arak than hitin athan nak chu bu pi chon piak nak khorwat kho nak le ngal kho nak ruang a si Krifa na he a pe tlai lo mi puai na chung in ong lam ledi ne mim puai asilo a ne khong puai chu Christmas a hlan a puai ngan pakhat arak si ni ka puai a chu nak chu hiti hen asi ni siang pasang chu ama alam tluan te a hel a ton ti mi chu mikip ni ngal asi khosik chak lai September ni kul ni thum thok in ni chu volai thang lai oktoya yim mun tan lai a du sa te in a thial I volai thak lai I au mi ram na a ni cheu an mu mi atlom I akiak aluan tuk cha a mi tampi ni chu a thi chang lai tia an rak ruwa ni chu December ni kul ni hi in thang lai atum nak adong I December ni kul ni nga a I kwata lai a du sa in akai than hu a cheu ton ningkel in a cheu than cha a ni chu tai tu sinak ong lam ledi ne mim puai asilo a ne khung puai tia December ni kul ni nga ni a khan hlung hlai ngai in an rak tua ton hi puai chu kan ni khri fa mi he pe tlai nak angai lo kan ti kaulai na in khri fa lai kap in kan zawa chun a pe tlai nak kong kan hu kho ni chu volai kha cheu nak apek bantuk in Jesu Khri zong hi volai cheu nak asi a thi chang tia mi tampi ni an ruwa chang mi ni chu anun than bantuk in Jesu Khri zong thi nak kha atai I athau than chu cha a kum zabu hlai thum thok in Jesu Khri he an rakta chut nak chu asi Bible cha chung zong ni akiak ngai mi khosik chan a Jesu chu a chuak tia ati cha a atlak ding in volai cheu nak asimi Jesu Khri chu ani puai chu ne khung puai selo in December ni kul ninga a Christmas puai kha thlen in an rak tua I ni ka puai chu du sa in aziam thua ma I Christmas puai kha ni hin tiang kum khat nu kum khat hlung hlai chin chin in an rak tua nak chu asi
chu cha a Jesu Christ chu ni asilo a Christmas pui kha AD zathum som nga kum thok in ni hin tiang kum fatin December ni kul ne nga ni a volai pumpi a an tu nak chu asi